Changes of seasons will change in style. Yo, what's up? Baby, let's go. This is Kojo TV. Thank you for watching Kojo TV. Hey, nkensela swinene ku mpfulela kambe Kojo TV na namuntlha hi nga ta va before hi endla swo tala ni kombela leswaku mi subscribe mi tlhela mi press that notification bell leswaku loko yi nghena ku nghena ti video swi tikuma nga ku nghena mali ka foni ya n'wina yi tloka kunene. Ximunhu wa namuntlha ta va karhi vulavula hi swimunhu hatwa swa 7 leswi nyanyulaka vanhu eka social media ya hina. Xo sungula na Chavi CMC with over 32 followers ka Facebook. Chavi is also a stand-up comedian la anga tirha na Ntwanano Maraj. Chavi wa tlhela a va an MC a tlhava a soccer player. Wambirhi na JB Maxim. JB u leswaku yena u hambana Shoma Josa randana na Musa wa ka Candle of Blood. JB is also an actor and will turn everything into a joke and utahleka. Also an MC and will enter stand-up comedy. Well, now we're in a legal stylist. Niringula sori mashindi, niringula salani mashindi, niringula mungu wa mina Kerestina mashindi, na mungu wa mina Jennifer mashindi. Lekker stylist una over 75 followers ka Facebook la tlhela ku endla comedy ka TikTok. A tla tirha a va munhu loyi a nga tirha na DJ Mfundisi. Wa munhu na Buti Happy. Buti Happy u tlhela endla stand-up comedy la nga tirha na Maraj na Chavi CMC eGiyani Community Hall. A tlhela va MC so tala mi ta swi kuma ka page ra yena. Wa unarhi wa hina hi na Maponyana. Maponyana wa cina, Maponyana wa yimbelela, Maponyana u entertaina vanhu tindlela to hambanahambana. Beni u tlhavula leswaku loko yena na Maponyana ku va performa ku va na titarata ku va everything la va performa kona. Wa munhu na But Majuli. And the video yena leya yena aya ku yi fixe 1 million views ka YouTube. Wa unarhi na Theo Machines. Theo Machines a nga endla xin'wana na xin'wana ku endla leswaku vanhu va hleka. Misa loyi I munhu wa ku tlhela a chata instruments to tala ku katsa na guitar. Wetisela hina Ntwanano Maraj. Misa loyiwani na Theo Machines make sure ku loko vona ti video ta vona u vona na munhu loyi a nga ri ku nkulu ka wena cause va ta ku bela nhlamba yin'wana hi switoku ya nhlamba mara ya hlekisa loko heta ku tlutwa ti video ta vona swo ku u dyondze something eka swona. Ntwanano Maraj also an MC a tlha endla stand-up comedy na CMC na van'wana vo tala va Buti Happy eGiyani Community Hall.